Hi viewers, aromula family members kan achibi napong jaman holibi isu laga nam de moi khata bra bible verses loina ayase first day isu ki bc thanks de ase aro apne kan sob ki bi isu moram salam achi moi anule la do Luke chapter 19 ase moi konyak bra puro Luke apong panmatu aleng chamopu pan tengoyen JESU chiru kuta ong hayang kaya tayango. Taume jakaya seminbu hakpa hayang kangin saipa ayong cha ngoyangki. JESU ausi lailak chingne I mayang ngang. Hayang pui I pum suipu kata akang ha. Hayang akung yaong yong ngopu nan chingne I JESU yingi. Taukai akung si sau yi de I pata win hayang JESU bailak lamma yang puk pi ja de ong au pe tau ba nyui nguye JESU bai I ngana lai hayang jakayas de I jakayas mamse yu kai hangjing ne tini tau ninok ma nguilak tau kai jakayas mamse yu hayang yaong mong may pupay inyek kata asay ayan na tao bang niya pay ngungu se I anu kata nokta tao ba kata yin pa ne ngui diki jakayas yong hayang yung wan pa te I ayong pa jay ku tao amot jaki tang tuy halanda palakay hayang tao kata atam pu kang yayang ngoma apung peli pay nyaya tawa semlak. Hayang JESU ite I. Dini hadaw nokma yanyi bu pay diki. Hangjing ne. Tauba kata o Abraham nokli mapu. Hangjing ne. Kata aha. Yamlak. Hayang awyen maango yanlak jing ne pay. Itu si Luke chapter 19 di tikado. 18 JESU Krista aha time de. Ekjun manu jakayas Daido puisa ocha manu kan majode sobsi dangor ase aro daido bisi thun manu taise JESU aha time ni daido bisi sabole mon holebi manu kan bisi thaka bra daido etu JESU du dikhole na pare holebi dai JESU bi sabole nimidi daido polai jagana JESU bole laga rasta gina de ekta gas de uthi na taise JESU itu jaga pongji gina taigi saigena o jaga chondi nami na aibi moi achi amni la khodi rokhibo na bisi idu time di jaga istu bisi khusi bra namisi bisi khusi bra tai la khode matise aro kitia man worst दिन de aro isu bra ki guise kile aise dai kole do harai chaigina thaka manokan pachole nimede dai aise guise itu ase itu bra mui khan sopi jagai nisna manbi JESU ki jagai spaki nega tikhole dai JESU ki sabole ki man try gorina etu nisna manbi na try gorile ki manbi phal etu phamna gorina mando apni aro moido ekdam dunia mano mando sabole bisi sundor na sabole bisi sundor ase aro apni man dressing bi iman phal dressing lagai na ase apni ekdam sundor ase moi ekdam sundor ase holebi just jada inde do hotai Sunday hotai evening just de jai se holibi just de jai na apni do ekdam sundo ena eman dressing lagai na aise just bido de boya se holibi apni aro moila dimag do pahar de rakhi dise etu nimide isu la pavon do aro isu brado ki koya se aro pastor ba ki koya se etu do man na puchina enaga thakile do phal nai na itu ase kunba manu enega thakisi gule achi du Luke chapter 19 de saina amni aro moi mountains korile kiman bi pal na isu ki sabole jakais pa kiman bi try gori itu nisna chai jala time de kale amni aro moi nijula sundo aro nijula dressing dekhai gena enega chai daisi gole do amni de ekdam hutai opsini na dagina just de chai se gole be apni tu ki koya se isula babandi kya se aro pastor bra ki koya se itu do na chani gena enega he ni chai de isugula achi right to Luke chapter 19 de sai gena jagas ba isu ki tikhbole ki man try gori itu nisna man bi just ja time de
isula blessing du lui gana khorabo aro bible la kotha tu ki kwesi tu huni gana khorabo de koina khata bra ina koi tia se aro dunia mano papi mano wa bra mui kotha koi cha dem de no la kotha no kobole la kwesi bole isula nam de maaf kore dibe. God bless you all. Bye bye.